laba strong, two bobaba laba strong, ngicela ngigijimele ngisidi, two bobaba nje, laba strong, two, ngicela two. Thank you for helping. Ukhuluma, ngicela umuntu, bobaba. Abaseka. Awandile ukuthi nedi ngifuna umlekele, ngifuna ambambe, ngicela lomunye amsike, ambambe ngala. Lomunye baba. Utshele kwenda bona now ngathi ya ngifuna nomthiyo lapha esiphambanweni nasifika khona abathandekayo kuyabethelwa kwenanjani esiphambanweni uma sifika lapha esiphambanweni njengoba kuyabethelwa lesiphambano sibambe lomtimba sibambe ini ukuthi ungasuki hlala esiphambanweni umuntu losindisiwe ngicela ningibambe umuntu ohamba kodwa ningangivumeli kodwa ningangivumeli ngicela ningibambe uma sosindisiwe bazalwane usuka sewubethelwe kanye nabeso manje umubethelwe Christ akawe isiphambanweni ukusho ukuthi nawe lososindisiwe kufanele ungahambi. Then the question is how? Ngoba kuyawiwa. Uma usindisiwe akusuki ukuthanza abafathi. Akusuki lokuthi inature yendoda nje ithanza abafathi. Akusuki lokho ngoba sewusindisiwe. Okay. Lento yokuthatha inyanga nemithi akusuki nasewusindisiwe. Yahlala. Mama, there's a message of the cross, which is foolishness to those. Perish. Masemsindisiwe ngiyamfuna umfati. The question is uhlala njani abantwana bebantu labahle kangaka umfundisi madoda angeke esondweni. Okay. That's where the danger is. Yakuvumela umntwana wakho nomfati wakho ayesondweni wena ungekho. Taking your wife and your children to the hands of a certain man that you don't know. Oma sambana intombatana indlula. Ngiyayibuka. Bese ngiyasuka njengomuntu. Nami ngithi ithola ukuthi siphambano asemfumene kodwa ngiyamthatha Junior nami ngiyambona ukuthi mina njengomuntu letihle kodwa siphambano siyangalela kodwa ngiyamfuna nami kodwa ngisahoni asamina engiphilayo kodwa ngikristu siphambana sisusa itono siyacinzetela ukuthi ungathendi sikwakhela lifa